First day na ning pamaglubda ring estudyante king Mabalacat City College, pero ing mumunarang paruminggo king eskwela, may gantiyang Foundation Day, pauli ning gewarang pamagmasusi king Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Month. Makabuklat ya ing mabilog ay eskwela para king art exhibit asinadya na ning MCC bang pagselebra ning ASEAN Month. Pakatindayag larang miyayaliwang obrang makaparikil king tema na ning katatagan, apelag yun na mismo ning eskwela king karelang art exhibit. Metong kareni ing legacy art alikwanan ning mengawa biyang kapampangan artist ay Andy Bondok. Ing kayang copper bonsai art, manatili yang mabiya karing obra na ning kayang apprentice ay Jonas Soriano. May ngariya po kang kakong master na si Sir Andy Bondok. Ing amanong likwana po kana ako na, yako po kanu itang metong kareng kumakaring obra na at gawa karing obra ng mga santing. May gumpisa po karetang roots, iya pong meging katatagan. Pangaras na po karetang lips, atin pong heart ang makashape. Ita po ing kaya katamong makasanting, makahulaga kaya katamong Pilipin. Masaya naman kanuing presidente na ning MCC ay Michelle Ong, uling sakto yang miyag na ning ASEAN Month king pamamuklat ning klase para king kasalunsungan na school year. The very good thing about this exhibit ay nasakto siya sa mismong araw ng opening ng MCC. And what is our message there? Na sinakto pa namin siya sa pagbukas ng MCC because we also want not just our sophomores, juniors and seniors, but we already want to inculcate it to our freshmen. Bukod king art exhibit, Mika ASEAN Culinary Sampling mo naman king MCC, nung nuka rin labing metong a Southeast Asian cuisine ing sinadyada ring mikyabe, aatakmanda naman ring estudyante. Samantala king meto nga ordinaryong school year, matas ning meto nga libong freshmen amag-enroll king MCC. Pero king kasale saya na ning community college, ngening banwa ing peka marakalalino bayong estudyante at chuking 1,300. Agpangkangong, oportunidad yay ni bang ipakit kareng bayong estudyante na ning MCC, haali mo para kareng biyasa king academics ing karelang eskwela. So we're telling them that here at MCC, diverse talents, diverse skills, we want to hone you. We just don't look at academic abilities, but we are telling you that we are global citizens, and we have different talents, we have different gifts, and everyone, your uniqueness is celebrated here at Mabalacat City College. Malyari ang puntalan ing katatagan ASEAN Art Exhibit king MCC hanggang king Biyernes, August 23. We want to invite yung mga community members ng Mabalacat at kahit hindi tiga Mabalacat, San Fernando, Angeles City, if you want to see yung mga produkto ng local artists and the students of Mabalacat City College, kung meron po kayong ASEAN theme din na mga assignments sa inyong mga estudyante, pwede nyo po silang dalhin dito. At kung kayo naman ay may mga anak, bitbitin nyo po sila at mag-field trip po kayo dito. Yako puing ke kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen.